ukhuzani uke wangisabisa. Yes. Phela. Bafowethu lapha emakhaya lo mfana lo wasemandaba. Ungisabise nge-SMS i-WhatsApp. Yeah, mina ngikaze ngibe uthoka mfowethu, uyabona. So yonke into njoba ngicolela abantu angihlebi bhuti. Yeah, ngicabanga nawe uzoyibona le nkulumo le. Wangisabisa ku-WhatsApp, ngambuza futhi ukuthi uzongenzani. Ukusabisa uthini? Uthi ngiyakukhuza njalo. Ungikhuza phi? Shothi lapha ku-WhatsApp ngangincoma iParis. Isono sami. Ngiyaxolisa ukuhleka guys. But isono sami mfowethu. Ngiyazi ukuthi ungakamanqele. Mhlawumbe nawe uzosuka uhleke, ujabula ukuthi ngangcoba ubhuti wakho. But end of the day ngizama uchaza ukuthi ngangincoma iParis. Kukhuzani ngafela iParis. Esebhala SMS. Uwangisabisa. So ngizama ukusho ke ngoba unabalandeli. Yeah, ukuthi balandeli bakhe nimtshele nani ukuthi mina ngazi ngibe uthoka. Mina ngumfoka kaMsuthu ngemsuthu, umshawe insizwa namaqede bambize ngesibotho kwelase Soweto. La ngisebenza khona nga-decide ukuthi ngiyibize anganoma ngayibiza leli gama ngoba igama lomtsizo kodwa ngakhetha kulona ngoba ngakhetha kumagama ami. Awulisho. Yeah, igama lami lomtsizo ngumsuni boshiwe. Asazohlimali. Ba, bukela Perfect TV lapha emakhaya. Wonakele namhlanje yabona phethe ikamera ade likhaya lithi ngifuna uPart 2 abanye bathi ngiyaqala ukuhleka interviews yophela. Hey bathi ngiyaqala umuntu eyisa kanje ngilandele. Nangu mfowangeti. Yeah. Awu asikumukele mfethu kwi-Perfect TV noma sesiside isikhathi sakugcina hey la bantu bala hey bakukhonze ngale ndlela no ngibhizi angithi manje wena bhuti angenza izinto ezodwa yabona kuningi la ngibamba khona ngoba ngiyindoda esupportive uyabona esupport izingane support ifamily ngumuntu othanda ukuthi abantu abasondelene nami bengalambi uyabo because ubabe ongizalayo wayewumuntu osinakayo nathi yabona so lokho kwangifundisa ukuthi kubalekile ukuthi uthande ifamily yabona so mawuthanda ifamily ke ngeke ubekezelele umsebenzi owodwa njoba uyazi na ukuthi la lo msebenzi osebenzayo uhamba kanjani manje so uyazi impela ngahambeli phambili emsakazi mahambe wena akuladaba wahamba wena vele ugcina sibekile la yebo mfowangeti iCD ibiphumile yes but ihambe kanjani etolo mina ngaze ngibe shimana ngisho ukuthi ushimana ngibingelele emakhaya uwo wonke umuntu kakhulukazi amantombazane ngoba amnandi ngithi sanibonani lapha emakhaya ngibekelela amantombazane ngoba njani cha ngeke ngithi amnandi kakhulu amnandi mawuxoxa nawe ngithi phela uyabona mawuyinsizwa nje uyakwazi ukushela ngithi intombi izocabanga kumnandi lokho so ke ingakho ngithi ke amnandi ingakho hello girl lapha ya ngibingelele ke namakhosi nabo bonke nje abantu nezinyanga lezi ezithatha izinhlanhla zabantu sanibonani wezinja ngibingelele nje wonke ke umuntu nje alright owazi ukuthi umuntu yini ya ngithi sanibonani webantu amakhosi nibingelelwe inkosi nje ubingelela amakhosi amakhosi hayi kaMaskandi amakhosi lawa aphethe eindaweni lezi zasemakhaya kodwa lawa akhona ukuthi abuye asibuke la ngithi bayede bonda bezethu nezinduna bonke nje abahlonishwa abahloniphekile mase ngithi kulokho kuyizinja sanibonani wezinja
noma ngingahlangani kakhulu nazo izinja ngoba ngithi mina ngisonda kaShembe lenkolo yami ayifuni izinja kodwa nje ngiyenza ifavor sanibonani izinja kulabo abayizinja ngidapho hola cha hayi ngiyaqala ukubingelela kahle kanje wazi ngiyaqabaxa emakhaya uthi umfoka ngidi wazotha namhlanje ngiphinda ngibingelela labo doti laba abakhetha labafana abakulento bayazi ke labo sikhotheni ngithi sanibonani zinja ngiphinde futhi ngibingelele omkhaya bami laba bangivalela emcimbini ngithi sanibonani bomkhaya kodwa futhi angibancengile kakhulu uyabona ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngidlalisa lesikabhekumuzi mhlambe ngenzeka ukuthi ngabe akazwani nabo because lo wababa wayengezwani nento engazi ukuthi mhlambe iyabhetha ngithola so ngenhlanhla ukulandela kwami lomculo abantu abasondelene naye bangitshela ukuthi ngifana naye ngayo yonke into uyabona into eziningi owayengezwani nazo nama ngizwani nazo uyabo kushuthi uNkulunkulu ke lapho usuke sekhombisa ubudebengu bakhe kushuthi ngathi nje uNkulunkulu utsotsi but utsotsi ongantontshi obani laba bayazazi lapho odoti akunankinga ngoba mhlawumbe nami ngoyithola sengilapho but impilo vele uyayazi ukuthi ihamba kanjani nawe uzokhulu uzobona into ke mina ngizama ukuyichaza ukuthi labo bhuti labo ngithi sanibonani nina iyekeni ingqondo yenu lapho yababona ngiyanibona and sibonakele njoba nihobile nje nicula nengoma ezimbi lapho hayi qhubeka mfuka amancele mfuthu ngibuzi mangisawi album ngifuna siqale nje ngomsebenzi namhlanje shopho ukhiphile last year iphumile album last year hawu usukunyaka omunye sewumawunyunye futhi madoda happy new year yasengikhohlile happy new year lapho man no njengamanje I'm ready for ukwenza album entsha angipheli moya even though abafowethu bengivalela special laba bangakithi but sengicela uyi-understand inkolo yabo ukuthi kusho ukuthi umuntu wasekhaya uyavalelwa because imicimbi eminingi enamandla yangakithi mina ngiyinsizwa ngalikhuluma ngeqiniso lapha ngakithi khona ugay kukhona umcineka ngangithola ibona abenze imicimbi emikhulu eThekwini so angazi noma mhlawumbe bajoyina lento bathi yini lento lezi inkolo lezi ezimfihlo because ngezwe kuthiwa mangabe ujoyina leyo nkolo akasiza umuntu wasekhaya shithi ifana nokuthwala sort of ngiya understand but mina ngisiya nomuntu othanda ukuhleba understand mawuzo kuthiwa ngihlebile ufuna ukuthi ungibuze ngiyokutshela noma ngabe kuphi leyo nto ozokuthiwa ngitshele yona lento ekuthiwa uzokuthiwa ngihlebe yona so into engizama ukuyichaza ukuthi abafowethu kungiphatha kabi ukuthi ngivalelwe yibona but ngiya understand kancane ngale nkolo engizwa kuthiwa le nkolo yabo ngisho unyoko impela kumela lami bathi basacrifice kanjalo but kubhlungu kakhulu kimi ukuthi abafowethu okuchaza ukuthi ushuthi kwayena uBhekumuzi bebengamthandi uyangithola mabezovalela mina ekubeni yimi inkosi yaloshuni ngokwabantu nawe ungayibonela nje mfethu usayisha abashilo loshuni usayisha ungene ngisho ko Facebook ubone nje ukuthi ubani othandwa kakhulu uyayibonela nawe uyabona ungena nala kudayiswa khona ezitolo ubone ukuthi ubani inkunzi malanga angifuni ukuthi ngizibeke kuwena uyayibonela nabo abafowethu bazoyibonela lapha mabengena ku YouTube beqhathanisa abafana abadlala isithandwa sikaBhekumuzi ukuthi who's the king ukuthi ngeke aba nabo phela ngokuhlwa nabo
wonke umuntu uthi ngaba namandla nduni bathi uyena king yaloshuni ngaba noshumi lensizwe bathi uyena king manje kucwele namantombazane lana kuningi nje uyabona sekuney'tabane lana so into engizama uyichaza wona bhuti omdala abantu bathi yimi inkunzi ngoba angizange ngize ngilingise ubhekumuzi ngale ndlela le abantu abangayifuni nabalandeli bakhe number 1 because abantu abalandela ubhekumuzi baphila ubhekumuzi ngithola so abazwani nokuthi ubulali legacy kaBhekumuzi because mangabe usuzenza uBhekumuzi kakhulu obvious ubulali legacy yakhe noma ngazi kahle ngelegacy ngoba sengikhuluma isilungu manje kanti ngumfana wasemakhaya wenkomo but ngizama ukuchaza ukuthi ubulala umlando kaBhekumuzi mangabe usuzozenza yena kakhulu ukusho ukuthi ubungambulala uBhekumuzi epheli ngoba wena ufuna ukuba uye ubengaphephile mangabe wena usufuna ucula njengaye straight so mina into engayenza mfowethu ngazama ukuthi ngifake iflavor yothokozani langa mangakunakisisa ialbum le yokuqala ine flavor kaThokozani because bengimthanda kakhulu uBhekumuzi ngasola ukuthi mangizodlala igitha ngicule njengaye kuzophuma into ecishe ifana naye kakhulu so njengoba ngimthanda kakhulu akumele ngibulale ibhizinisi lakhe yangithola so laba benzani ngathi bathi wawuyofanini sibe uwe uya understand lona angalo me understand but mhlawumbe uzoyi understand omunye umuntu osemakhaya ilonto mina ngayifuni ukuthi njoba nguZanefa musa wena ucabanga ukuthi ufuna ukuthi ube uZanefa impela because manje umndeni wami ngeke uzukuthanda hayi futhi umndeni wami kuphela nabalandeli bami nginabo abalandeli kakhulu so kodwa angibagqokisi i-uniform ngoba angisona isitabane noma mhlambe ilokhuzana lokho bathini satanist angingeni lapho ngiyithandazela nje uNkulunkulu wami nami so izinto kanjalo so wena mfethu ilonto kanti labo bagqokisayo ubutabane nobusatanist mayuniform noma ngeke ngisho kanjalo but mangabe usuqala wenza iqembu lakho ipolitiki leyo njengoba beqalile befaka ipolitiki kumaskandi siyabahlula manje ngikhuluma nje manje uKhuzani uke wangisabisa bafowethu lapha emakhaya lo mfana lo wasemandaba ungisabise ngeSMS iWhatsApp mina ngaze ngibe uthoka mfowethu uyabona so yonke into njoba ngixolela abantu angihlebi bhuti ngicabanga nawe uzoyibona lenkulumo le wangisabisa kuWhatsApp ngambuza futhi ukuthi uzongenzani ukusabisa uthini uthi ngiyakukhuza njalo ungikhuza phi shothi lapha kuWhatsApp ngangincoma iParis isono sami ngixolisa ukuhleka guys but isono sami mfowethu ngiyazi ukuthi ungakamanqele mhlambe nawe uzosuka uhleka ujabula ngangcoba ubhuti wami but end of the day ngizama ukuchaza ukuthi ngangincoma iParis kuKhuzani ngafela iParis esebhale SMS wangisabisa so ngizama ukusho ke ngoba unabalandeli ukuthi balandeli bakhe nimtshele nani ukuthi mina ngazi ngibe uthoka mina ngumfo kaMsuthu ngemsuthu umshawe insizwa namaqede bambiza ngesibotho kwelase Soweto la ngisebenza khona ngadecide ukuthi ngiyibize anganoma ngayibiza leli gama ngoba igama lomtsizo kodwa ngakhetha kulona ngoba ngakhetha kumagama ami awulisho igama lami lomtsizo ngumsuni boshiwe
So ngakhetha kulo magama ngathi no ngumsuniboshiwe mangabe ngisebenza ngapha ebhizinisini mangabe ngisemculweni nguZanefa ngithi yeah mangabe kukhona elikasipho ngisuka sengifaka ngisuke ngingavezile kanje ngisuke ngifaya ngaphakathi ngusipho ngithi lapha mathathu kamagama umsuniboshiwe kusokunzima kufaka amasola bayazi abafundi amaphepha ngoba abanye uziphepha abhala ngami yes sine business lesola sifaka amasola ingakho singabancengi laba akulanjwanga nina phela bonke abantu basikade sifaka ngisho workway iyabona le ndaba sifaka bathini ama-panel sisebenza kakhulu ngoba into esiyidecide wona mfowethu sibone ukuthi i-load shedding iningi yes so ibhizinisi lethu ngibona linesasasa kakhulu ngoba akekho umuntu odependela gesi yeah i-renewable okuyikhampani yami iyona ephethe igoli kuyimanje ngokufaka amasola uyangithola so I'm very happy ukuthi sicabange nemanagement into ehlakaniphe kangaka ungabancenga nami ngizizwa ngihlakaniphile mangabe kunento especially i-team yami nabasebenzi bami ngoba njengamanje nginabasebenzi abawu-30 so I'm very happy ukuthi ugesi noma ngathi uRamaphosa ucima ugesi kakhulu singajabula thina ngoba thina kuzogcina isola kuyiye phethe ngoba lo gesi wena nilonithembele kona nizosifonela ithi sifuna ukurufa ngesola usuthi into renewable okuyikhampani yami ngiyakubonga kakhulu lokho lapha sinabelungu yes sinamapeti sinamagalampisi bayazi abagalampisi abangani bami baningi abantu esinabo lapha ya akhona namaXhosa yes kukhona nempondo elilodwa engihlezi ngisho ngithi umfowangithu ahlezi ephuphuzela egqoke kahle kanjena umaskanda nginuka kahle nginjalo nje mina ngeke uthi wake weza nginuka something wrong yeah ingoba ngiyindoda abanye ababethi ngumqondo unqwaba ngithi mangathi no hayi bangigadla lapha bagadla ikhanda lami ngoliliningi yikho bese kubuzwa ngosiphongo ubalo angabona nje yenye ipost indiza nje kuthiwa hayi angithi ibhoti yabona ku Facebook ku Facebook ngakutshela ngathi abantu bakhona abagezi iningi labo because ikakhulukazi abantu abayisa lapha abantu abasoke bengasebenzi abangekho busy yabona so ku Facebook abagezi iningi labo bakhuluma into engagezi yabona uma wabheda nje yabona azingitshela something yabona mangabheda la okusho ukuthi bekubhedela phezulu ekhanda lami so nabo ke njengoba bebhala izinto engathi azikho right obvious okusho ukuthi kusuke kubheda phezulu ekhanda so into engiyikhulumayo mina ngiyikhuluma nani into engiyicabangayo you understand so mangabe ngikhuluma umbhedo ukusho ukuthi kuyabheda ekhanda lami yes yabona mfethu sibona uDecember ziyakhala ngapha nangapha sure bezimbili ingoma ezamaskandi bese khona ku top 10 yeah but wena sibona uPushy Paris yeah iziphi izathu ezenze mhlawumbe ukuthi wena sekubona emapostini uPushy Paris uyobona emgcabeni wami ukuthi abantu bangithanda kanje bathanda iqinisa abantu abaningi abantu aba right aba faceane ne life so mina ngithanda iqiniso uyangithola manje abantu mina umthandena kusiyena umngani wami umthandena ungeyisile engomeni yakhe ungibiza ngoZanele ngize ngacabanga ukuthi mhlawumbe usefuna ukuzama yena ngoba awukwazi ukuthi ungabiza insizwe engaka ngentombazana uyangithola okusho ukuthi ngasotha lo bhuthi
ukusho ukuthi mangabe ngingacosha iphepha phambi kwakhe sengizwe esethi sorry yabo yeah ngoba ku wrong umthandeni anganomba izitabani mfethu sorry ngoba umfweni ngiyazi ukuthi mase ngikhuluma ngomanqele akuba mnani ngoba wakithi but ngizokutshela lokho angikuthandi lokho uthi kubiza uZanefa yeah angikuthandi kodwa ngisho ukuthi akuyena yeah but ngibone ngazi ukuthi ungijwayela kabi kodwa wakho yeah serious ngempela ungijwayela kabi because mina ngibelieve ukuthi ngiphila kayi-1 so mangizokufihlela la emhlabeni angeke ngikwazi ukuphinde ngikutshela yes mthandeni yeka ungijwayela because mina ngaze ngikunaka ihlathi zakho ukuthi zingakanani but mfowethu into engimthandela yona ne yabona lo mfana kakhulumi kakhulu yes yeah uzemva kwami ngokomculo uhlakaniphile futhi ngiyamhlonipha kakhulu umuntu ongakhulumi kakhulu kodwa owenzayo ngokwami umhlulile umpongose umjolo lo phela nangoma egcina cha ngizokungiyeza lapha ayihlukanisanga ngendlela ebesithanda ngayo sizimpisi noma singamajongo ase-South Africa makukhulunywa ngeinsizwa kukhulunywa ngathi yeah nala kumaskani nje makukhulunywa ngeinsizwa nje ngeke ubala insizwa ungangibalanga mina abuwenza iphutha yabona ayikho lo list so ngizama ukuchaza ukuthi ke umthandeni ushaya ingoma eshap lo mfowethu lo asemandaba angazi ukuthi yini le angasayenzi uyangithola ngimkhonzile kakhulu uKhuzani uyazi nawo ama post bengiwaposta ku Facebook abanye sebeze bathi mhlambe ngiyicuke uyabona ngoba kade ngisupporta yena yes wakade umsupport adi ngimsupport lalela adi ngibathanda bonke yes abafowethu uyabona mawukuthi bathwele cha hayi bathwale kahle ke kwenza ukuthi kusho ukuthi thina sibukele kubona ke manje bathandeke even though bengazilutho ngesigeni but ngeke ngize ngibadlela umona ezabafowethu yangithola yeah ithi ngiphuza manje hayi ehlisa konke mfo kamanqele phela lezi insizwe usuyidala phezonke ziphi sabona thina ngapha ubusho qala wena cha thala lezingane phela labafana bangilamo yangithola yeah asifuna bakubeza ubhuti bangibiza kanjalo vele ukuthi mase besebedaka yangithi bayaphuza abanye cha ngezwe ukubona ipost muthi ukusheshsha ngoba ngikhuluma ngotshwala ngoba wakini odakwayo hawu niyasengeza cha lo baphuza kakhulukazi lo wakini ngizolikhuluma ngiqinisa angimazi kakhulu angaze ngihlanga kodwa ngokubuka kwami ngokuhlakanipha kwami engakuphiwa emazulwini uyadakwa lo wakini kodwa ukudakwa kwakhe udakiswe isimo akusiyena umuntu opepeza kakhulu uyangithola yeah akusiyena umuntu othanda ukukhuluma uyabona umthandeni I respect him une future e bright because mangabe ukhuluma kakhulu ugcina ukhohlwa ukuthi ukhuluma ngani uyabona so mina nginako ukukhuluma kancane ngoba ngahlupheka kakhulu noKhuzani kodwa naye yeah besiphatha phone efana noKhuzani I remember besiphatha ama N70 le phone nama abomvu yeah ngikhumbule efaka omunye ubrand note ongawashiyo imfino mina ngaze ngiyifake ibrand note angisho ukuthi kuba umpatha lo ngithola yeah but ngasuke ngajola labo girl labo yabo ama slay queen yabo hayi labo ama full paint yabo yeah so igenge le magistry so ingakho ngibe different kulaba fana ngithola yeah hayi ukuthi ngingcono ngalokho but anginayo ibrand note kodwa bathi abantu umzimba wami ingangifanele ngithola awuzaqala ugxeka angugxekanga cha uthi ukudunusa cha ukudunusa kwabo ngangakazi ukuthi why bedunusa ngibuza wena ukuthi
ngitholeni ngokudunusa kwabo ngithola ukuthi badunusa kakhulu laba sowedunuse khona ebese ke manje bezodunusa la bukhoma badunuse kakhulu la emini umuntu asabona ukuthi akasaboni sekuyabonakala ukuthi kade dunusa lo indlela engibona ngayo mina eZanefa yes ukuthi labantu laba because ngiyazi ngibonani bonke baqashana ngokudunusa sithina sihamba straight abasithandi yabona bafuna ngathi ungahamba prazo hamba gogo ngathi ungahamba gogo manje thina sigogo sihamba siqonde ngoba eminingi imisebenzi esisebenzayo la ngifika khona ngifike ngikhuluma isingisi ngihamba ngiqondile ngifaka ishethi lami ngaphakathi fanele ngisuke ngusipho lapho so kumele ngiqonde manje mangathi mhlambe ngidlala lo shuni wabo uyabona ukuthi kophoqa ukuthi ngithole iwudi nami ngidonosa which is wrong. That is why ngibona ngazi ukuthi ku wrong lokudunusa kwabo ngoba ukudunusa kweni nje madoda kusiphoxela amazulu and ngicabanga ukuthi abantu abadunusayo ama-90s yangithola kanti izwe liphethwe abantu abadala njengoba ubona uRamaphosa ngathi uRamaphosa ukuthi unemibili umdala yes izwe liphethwe abantu abadala yangithola njengawe none company renewal yabo kuphetha abantu abadala hayi ukuthi iyona yodwa yes ngusomabhizinisi sekhona umusic yakho ngikhona kumusic but bukhona bukhona ubutabane kumusic but sebungene kumaskandi into engicasulayo ngoba awukwazi ukuthi ungavotela umuntu ocule kambi ubuyizwe ingoma yakho ukuthi imbi ekubeni ungajoli naye uyabona especially amadoda lawa athi ngilandela ubani which is wrong lapho awukwazi ukuthi ngiyagxeka mina eZanefa anginandaba ngoba vele ngizofa vele and la emhlabeni siphila kayi-1 so ayikho into engayincenga because vele okhuzani baqasha abantu babo bakulento yabo le so mangabe ungekho kulento yabo abakuqashi yes you understand so ayikho into engayincenga mina kokhuzani uyangithola angimncengile nje ukhuzani mina so ngizama ukuchaza lonto ukuthi okhuzani bawubulela umculo kaMaskandi first of all excuse bawubulela ngabalandeli lento le ukuthi ufaka isigubhu esimhlophe sinamanzi amhla alokhuzani which is wrong awukwazi ukuthi wenze ipolitiki entweni eyigugu kuwe you understand ukufaka ipolitiki la ku wrong mase siyenze ipolitiki sebahluleka sebeyasabisa ku WhatsApp manje khuzeni ayilime zetshela ngithi baqalile njengamanje abangiqashi mina because mina angikho kulento yabo yangithola angeke ngijoyine lento yenu amadoda ngokuthi fanele ngiqasha ngoba ngikulento yenu niqasha oBig Zulu bacula ihip hop you understand so awukwazi ukuthi ungaqasha oBig Zulu ungasiqashile thina first of all uMaskandi uhlukene yes kukhona abafana abadlala ushuni kaMgqumeni kukhona abafana abadlala ushuni kaMfazi Omnyama kukhona abafana abadlala ushuni kaBhekmuzi kukhona abafana abadlala ushuni kaMtshengiseni kodwa laba abadlala ushuni kaMtshengiseni nabadlala ushuni kaMgqumeni nabadlala ushuni kaMbongo nabadlala ushuni kaKhuzani into eyodwa leyo estage bagida ingoma uyabona baveza ama-anda amanye akhuthi uyabona ngizama ukuchaza ukuthi la sinoshuni omunye kukhona ushuni kaBhekmuzi Luthuli bayawuziba ngamabomu kungiphatha kabi mawuzitsho Mcineka uNkulunkulu umbekile ukuthi avuse uMaskandi kodwa yena ukwazi ukuvalela abaculi bakithi ingakho ngithi kusho ukuthi lenkolo yabo eyimfihlakalo esazoyisesha ukuthi basontaphi awukwazi ukuthi ungavalela umuntu wakini ophakamisa indawo yakini mina I'm a king of Katalia kuloshuni kaBhekmuzi kamaphumulo uyangithola
noma ngathiwa bakhona noma ngathiwa impondo noma ngathiwa umXhosa noma ngathiwa ubani odlala lesitayile but uMandla Nduna akulona ifu umculo uyangithola Yabona ingazi amaqhawe acula zonke manje hayi ziphi la ikhona kwemanje sacula siyabona ikhona kamgqumeni zithengela ubani ukuthi lezi ngane lezi ngifuna ukuyiqasha njengoba ngivula ikhampani ngivulele bona labo bantu ukuthi ngifuna ukuqasha lezi ingane zamaqhawe ngoba zididekile la ekhaya awukwazi ukuthi ungafuna uculo ngoistyle sikayihlo ungazi ukuthi uyihlo wayeqala kanjani lento uzoyiqasha ezenzeni pho ha uzoyiqasha zizocula na zizofaka amasolo lapho yabona khosi manje bangena entweni abangayazi uyangithola and lapha sina masifaki amasola kunezipikile eziwaphansi ama screws kumele bezocosha namaphepha yeah ngine u50 yabo ngoba njengamanje lezi ngane zamaqhawe abanayo imali uMandla Nduna ngimazi ngombona ecici ikhoma lapha angazi ukuthi ngathi mina ngene bana ngathi amahe masede mcathi so ngoba ngomzali onothando kuyasika mangibona umuntu epoqokile ngingazi ukuthi upoqozwe yini uyabona so ngiyacela ke ukuthi labafana nje laba bazalwa amaqhawe because mina umfana wami ngamtshela umfana wami lalela ufana nami I understand iphotocopy but emculweni ungene ngothando ungathi ngoba ubaba waye usezoba uZanempi hayi which is wrong you understand but ngizela uclever ke lapha ngineshow ukuthi umfana wami nimbona kwenye indawo nabo phela labasho bayibona kanjalo ngithi uyasho ukuthi uMandla Nduna ukhona ulusanda namantombazana kubo ukhona itholela idare nawo nabo ntombazana kubo I'm sorry ukusho lento le kodwa ngoba anginandaba nokushona bayizidididi labafana laba uyabona ngicela mina ukuthi bafunde yes yeah njoba ngithi I'm sorry nje ngizama ukuqondisa lento yeah ukuthi I'm sorry man yekani lento ukuthi ningafuni ukusebenza ngoba nakuzalo ubani uyabona every morning must think about money and imali ukuthi ngoba abanye babo labantu babalayo banezingane yeah usele nje bemhlopheke lo kaBhekumuzi ngineshow bese kufanele kabuyashada manje but angikho ke kuye because nami ngibheke ngisebenzele eJaldini yes ngoba enye into ngaso ngakhula nolova njengoyisi yeah iyonakala lapho ke lento ingakho ke yabo ezinye izinto ungayiboni ifana nezabanye abantu yabo mina ngangiqala ukubona umuntu efeaturishiwe fetalapha engomeni yabantu yakithi ubugabhadiya buhlukene uyangithola mina ngiyayibona into efanele yenze ngaleso sikhathi and nginesiphiwo sokuthi ilonto izothandwa kangakanani yabo nje le ngoma engiyicule nemfezi emnyama yazi mfethu abantu bayithande kakhulu nami ngaqondile ukuthi ngiyatshala lapho yabona okusho ukuthi nje umzala kwaqondana ngoba umzala umuntu wenkolo siyafana naye kwesinye isikhathi ngoba phela nami nginekhona lami la ngibiza khona uNkulunkulu wami but angibizi lo uNkulunkulu wokhuzani lo ongenanembezo ukuthi bengabi nandaba nathi ukhuzika njalo ku-SMS angisabseki mina ngizama ukuchaza futhi ukuthi kulabo abalandeli bakhe ngicela nimtshele ukuthi mina angizunywa mina uyabona maye ngizumile ngohamba ngishisa umuzi wakhe emini la ngibalela ngishaya security uyabona ya nginjalo nje mina kodwa ngisabisi ke mina kodwa ngizama maye ngibone ngangishaya ngoba ubahlanzi bekaqiwa ngithi yabo ngeke ngiphike ukuthi uyongishaya mhlawumbe mayihamba namagida ngoba ngoba kwesisikhathi mhlawumbe mina ngibuye ngihamba ngedwa yabona yeah but mayengishayile kofanele aphinde eyogada kwakhe ngoba ngohamba ushise mina emini umuzi wakhe
ngishaya ne-security ngembazi ekhanda. But ngizama ukuchaza ukuthi mina engayothatha ama-chance lawa wathatha quality ngithola. Ngoba mina ngibelieve ekuhlebeni ngithola. Yeah, ngifuna futhi ukucaca lokho ngoba ngicabanga njengoba ezuma quality. Wayefuna simsaka. So asikwazi ngasaba ingane, ukhuzani wengane yaba. Ngithola. Yeah, bakhona abantu angabazuma kule genge yakhe. Yeah, so noma ngathi unamandla angakanani, unemali engakanani, engalinge acabanga ukuthi mhlambe ngazuma mina. My name is Zanefa KHUZANI. Mina mina ngeke ngizome. Noma ngabe ukuphi, noma ngabe uhamba nobani, ungalinge mawukwenzile lokho. Wenze sure ukuthi uyangiqeda. Mina bayazi ngisho ukuthi angiyona ini, nokubhala lapha ku Facebook kwesikhathi ngichaza kodwa ngizame ukuthi ngehlise because abantu abaningi abalingani. Yeah. Kukhona abasonta eNazareth, kukhona abasonta eYon, kukhona abasonta kaShem. Yeah. Kukhona abasonta ePostoli. Manje masuthola ukuthi ke inkolo yabo namfowethu inemithetho yakho. Yeah. But angifuni mina ukuthi bangijwayele kabi labafana ngoba njengamanje ubukhosi ngiyabuthatha. How? Ubukhosi bafowethu South Africa yonke ubukhosi sebungakimi. Into engizama ukuthi ngiyicacile. Uthatha ngalephi? Ngodli. Ngoba labafana bakwazi ukushaya isiginci. Angazi ukuthi nidonywe yini. But ngiyancoma iParis. Ay uyishayela iParis imfana kaManqele. Angincengi ngoba na kukhona umfweni angithenga amehle akaManqele. Cha bafowethu nonke ama Red Nation bafowethu cha ngiyanibongisa kimi niuhlukanisile unyaka. KHUZANI lento ayenzile angiyithandanga mina as iking of Maskani njengamanje. Ngoba labafana sebemalembe manje mina ngiyithatha uMaskani. Ophika lokho uyokubona okwabonwa isigige ebusuku. Yes. Uyangizwa? Yes. Komela vele obala. Athi ngiyaphika lobukhosi bukaZanefa. Kodwa uzothini mangithi mina alikho iphutha lika KHUZANI. UKHUZANI wangelela ingoma abantu bakhe bamvotela wena. Ukuthi mhlawumbe umgxeka ngani? Angimgxeke but ngigxeka mina, ngixeka yena vele ngoba ubathumbile abantu. Labantu babambe ngenye into. Ngeke amadoda amadala angaka akhiphe imali zawo ngale yangoma yobushimani. Uyabona le yangoma ithi ikhuluma ukuthi abafazi banganikwe imali. Mawanika imali umfazi uzolala nobani? Uzolala nobani? Ukusho ukuthi uKHUZANI besivezela ukuthi mhlambe mhlawumbe ngicela ungizwe kahle ningizwe kahle angisho ukuthi kunjalo. Ubesivezela nje uKHUZANI mhlamba kajoli. Yabo awukwazi. Thina yehlala sithi sicela ubuye. Bengicela ubuye phela mama. Ngiyakhumbula amabhebeza. Ngizama ukuthi buya amabhebeza sakhumuzi. Ngeke ngithi hamba. Bengicela uhambe amabhebeza. So uKHUZANI wenze lonto ukuthi umjolo mangabe intombazana icela imali okusho ukuthi kusuke ngelona uthando. Yena usabelieve kulona ngalesikhathi. Yabona nje wena ucela nokujola lo muntu bafika ucela nokujola uKHUZANI angibazi kangaka cha ngimazi kabuka wena kodwa ucela ukuthi intombi nganika imali unazi ingane uKHUZANI uyayinika intombi yakhe imali mawubheka hayi imali yanika intombi which is wrong ingoma yakhe isho njalo ithi uma ngabe intombi yakho ithi baby nginika imali sengelona uthando kodwa mayisukela le ndawo ilala kana ntombi now ilala ngobuso ngoba ilala ngawe nayo le yanto kumele ilotsholwa ngithi yes like imqhoyiso ukhona umqhoyiso ukhona inkomo ezu11 something like that lezo zinto zikhishwa ngoba